Pozdrav Dario. Pozdrav svima. Pa na početku kako je? Je li vruće? Pa evo vruće, ne mogu paliti klimu, čuje se tu, pa onda ajde, malo ćemo se znojiti. Ja sam se snašao s nekim malim ventilatorom, ne zuvi previše. Bolje to. Pa evo Dario, sezona je završila, a već kreće iduća sezona. Kako su provedeni ovi posljednji dani? Pa ništa, završili smo, nismo imali puno ni vremena za odmor, nešto dobili tjedan dana slobodno i odmah krenuli. Nisu to bile neke klasične pripreme, više neko održavanje forme, tako da mi smo igrali 2 utakmice, tu neki županijski kup, čak smo skoro i nastradali, ali dobro je prošlo, tako da izborili smo to sad hrvatski kup i u petak startamo sa Varaždinom. Pa eto, baš kad smo sad spomenuli taj kup, da se kako vratim na to, pošto je sad baš sezona tih županijskih kupova, eto i vi kao Gorica ste igrali županijski kup, jer eto u Hrvatskoj je takav sistem da se moraju proći te kvalifikacije, to je županijski kupov i tako dalje i tako dalje. Kako je bilo kod vas igrati taj županijski kup? Bilo je službeno bez gledatelja, ali se sigurno okupilo kod stadiona ljudi koji su to promatrali. Ma bilo je, prvo smo igrali tu u selu Dole Lukavec, tamo je bilo baš dosta ljudi se skupilo okolo, to je tu lokalno, ljudi žive za to, dođe prvoligaška ekipa. I to smo malo nekako dobro otvorili i zabili brzi gol i onda to se sve je bilo samo stvar formalnosti, ali sad ova druga utakmica tamo u Strmecu, tamo smo odmah u drugoj minuti dobili gol, penal, oni još imaju šansu za 2-0, teren uzak, nikakav, došlo puno ljudi, svi skaču za vratom, mi fulali 2-3 šanse, ma najgore utakmice, sreća negdje tamo u 60-65 smo otvorili 1-1 i onda je samo 4-1 završilo, ali smo se dobro namučili. Pa koliko je draž za jednog profesionalca igrati tako te kup utakmice gdje se ide u manje sredine? Kako se gleda na protivnika, kako se gleda na tu atmosferu oko kluba, oko stadiona gdje se ide? Pa šta ja znam, mislim koliko god ti se i htio i volio pripremiti da to bude na nekoj vrhunskoj razini, teško je jer uvijek imaš nekoj podsvijesti da ideš igrati protiv slabih i onda obično ako 2-3 igrača, nije bitno, uđu malo lošije ili nešto tako gdje se ne predviđa, neki crveni karton, penal, i onda može to baš otići po zlu, ko što, ne znam, pa ja sam igrao prije, koliko je to bilo, 7 godina, možda 8, igrali smo sa Koprivnicom, Slavim Belupo Koprivnica, došao pun stadion, svi navijaju za Koprivnicu, ne za nas, i mislim da je tek Maras i Slobodnjaka zabio negdje u 117. i 116. minuti, bilo je 0-0, oni zadnje na Rodića ide ko je išao takač sam na njega, mogli smo izgubiti. To su te utakmice. A ne znam, godinu dana prije mi smo sa Slavenom ispali od Vinogradara isto. To su takve utakmice. Dobro, Vinogradar je ipak momčad za kup. Ozbiljni su dosta, da. To i nije iznenađenje. Yeah. Pa da se vratim na ovu sezonu, koliko ste vi u klubu na kraju zadovoljni sa ipak 6. mjestom? Koliko ste šansi na kraju stvarno imali, ili vi u ekipi sve ste stvarno mislili da možete dostići 5. mjesto ili je to ipak bilo nagađanja po medijima? Pa, prvo da odgovorim na ovo prvo, sigurno mi smo i ko ekipa i ko klub, svi smo izdržali neke ambicije da uđemo u tu Europu, to nam je svima bio neki cilj, međutim imali smo jednu crnu rupu gdje smo to ispustili. I onda na kraju baš nam se moralo nam se baš potrefiti. Mislim da smo mi više to malo onako, kako bi rekao, a više smo to malo potencirali da ne bude da igramo ove zadnje utakmice za ništa, ali mi smo sami bili svjesni da ćemo baš to uz neku puku sreću dostići i da se dosta tih stvari mora poklopiti. Nažalost nije, ali dobro, nismo u potpunosti zadovoljni s tim 6. mjestom, jer mislimo da možemo bolje, kažem, desila nam se ta neka crna rupa, ali ništa, idemo dalje raditi. Evo, ova sezona bit će sigurno puno teže, bila je prilika, 5 ekipa išlo, ko zna da će se to više ikad ponoviti, evo, ali dobro, evo, idemo probati sad se ugurat gore negdje. Pa koliko onda za klub, recimo sad Gorica sad će biti 3. sezona u HNL-u,
ako puca na Europu, je li to sada, baš sam rekao, 4 mjesta su samo u Europi, jer sad više se gleda prema vrhu ljestvice, jer se ako ćemo u Europu gleda više na kup? Pa uvijek je ono, kako kažu, kup je, to je 5 utakmica do trofeja, 5 utakmica do Europe, tako da to je uvijek jedna prilika, ali uvijek gleda se isto kroz to prvenstvo. Svakako bi voljeli da možemo kroz prvenstvo izboriti. To bi bilo stvarno idealno. Sad bit će kažem, jako teško, tu su klubovi sa puno većom tradicijom, sa puno većim budžetom, ali evo, opet i rijetko koji klub kao Gorica ovako da uđe u prvu HNL pa ostavi neku konstantu, ne znam, 5. mjesto pa sad 6. i to je onako dosta sigurno, ne više prema gore nego prema dolje, pa sigurno da to može biti neki dobar zamah i evo ove godine do sad nije nam otišao nijedan igrač, ajmo reći, stožerni, tako da ostali smo svi na okupu i onda možemo se s pravom nečemu nadati uz koje pojačanje, sigurno da može to biti dobro. Da. Pa evo, da se vratimo da sad malo kompletno na početak, kad gledamo tvoja karijera, kako je krenula Mladost Dralovi, to jest taj bjelovarski dio Hrvatske, kako je bilo igrati u tim sredinama koji nisu sad kao Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, nego ona manja sredina Hrvatske, kako je bilo iz tih manjih klubova se probiti do prve HNL? Pa dobro, mislim danas u Hrvatskoj svaki klub, svaki neki, ajmo reći, trener u tim mlađim reprezentacijama i zajde u današnje vrijeme i ti menadžeri to već znaju svakog igrača sa 11-12 godina. Prije je bilo to nešto drugačije, ali opet dosta smo igrali tih selekcija i dosta tih svih kampova i onda tu većinom ti veći prvoligaški klubovi pokupe sve igrače koji nešto tu vrijede. I ne znam, ja sam opet isto nekoga mišljenja i savjeta za djecu i roditelje prvenstveno u tim mlađim kategorijama, da opet i ako nisi neki, ajmo reći, top u vrhu, da se lakše probiti kroz neki manji klub, jer za svako dijete, za svakoga je opet najbitnije da igra, jer ti ako ne igraš ne možeš ni pokazati ono šta trebaš, tako da evo mislim ja sam bio u time u Ždralovima, pa kasnije Bjelovar, onda sam išao godinu dana u Varteks, to je već bilo dosta ozbiljnije, ali onda je Varteks krenuo te neke malo, imali neke probleme, to je već taman počinjalo i evo, ja sam dobio još ponudu, taman sam išao, upisivao sam srednju školu, tamo je bila ta sportska gimnazija u Koprivnici i eto, tamo se to sve dobro otvorilo i tamo je to počelo. Pa da, uvijek kada se čita nešto ili kada se traži tko je Dario Čanađija, gdje je igrao, kako je igrao, uvijek se spominje jeste iz Bjelovara, jeste Ždralovi, jest Varteks, ali uvijek se vidi i tvoj odgovor je da si kao Slaven Belupo, to je Koprivnica, tvoj drugi dom. Pa je. Pa gledam na to zato što sam tamo došao sa 14 godina, bio sam tamo do nekih 6 godina, kasnije se opet vratio tamo, ženu upoznao tamo, žena je tamo bila 6-7 godina isto, tako da tamo sam prošao taj jedan period života, ajmo reći najljepši, tu srednju školu, sve nešto prvo i onda stvarno tamo se osjećam kao kod kuće, imam puno poznanika, prijatelja, svega, tako da mi je tamo stvarno lijepo, dan danas često navraćam tamo. Evo. Kako je, sad je bilo prije 2 dana smo imali jubilej, 12 godina od velike utakmice u Koprivnici, Slaven Belupo Athletic Bilbao, je li to stvarno najdraža ili pobjeda ili utakmica u karijeri? Pa je, čak možda to je bila neka prva, baš ne znam kako bi to opisao. Mi smo te godine prije to baš imali jako vrhunsku ekipu gdje su baš neki spoj mladosti, iskustva, gdje su bili igrači Benko, Cigo Milardović, Tomo Bušić, Stjepan Poljak, Kokalović, Maras, Rodić, Delić, Vugrinec kasnije, baš Brezovec. Imali smo baš jednu dobru ekipu, starinsku, ajmo reći, sa puno iskustva
kasnije je došao, ne znam, Batarello, Rak, stvarno sve vrhunski momci, vrhunski igrači. I onda se baš poklopila ta neka kemija gdje jednostavno i trener je bio Ferenčina, on je bio takav lik, onako fajter, uvijek je imao neke svoje one poznate fraze, morate ići ko bijesni psi, i dosta je on to dobro pogotovo taktički neke stvari dobro odradio za taj uzvrat gdje smo onda stvarno uspjeli ih iznenaditi. Tamo smo bili možda malo impresionirani, oni su poveli 1-0, onda je Delić zabio za 1-1 i čak smo se solidno i držali. Mislim da je imao Glavica u zadnjoj minuti neku dobru šansu. Ja se sjećam, nikad neću zaboraviti, na poluvremenu mi svi stojimo, gledamo jedanput cijeli stadion se ustane, počne pljeskat, mi gledamo, sad nikom ništa nije jasno, Llorente stoji sa strane, on ulazi. Da, to je baš ostalo u nekom sjećanju i ne znam, meni je, recimo, ja sam imao tad 18 godina, Ferenčina mi kaže prije izlaska na teren kao Dario, samo gledaju pod, da te ovo ne očara atmosfera, ja izlazi van, gledam gore sve, iz 5000 ljudi došlo, baš lijepo, ali u Koprivnici čak nam je da je tad bio VAR, imali smo i penal u 84. minuti ruka, ali evo nije bio sviran, makar bi pali u produžecima jer smo bili na izmaku snage skroz. Evo, samo da se vratimo, hvala, evo baš Mateasu, nije prije 12 godina, nego 2012. Dakle prije 8 godina. Hvala Mateas, pozdrav Mateas. Mora on to ispraviti. Kako je bilo usporediti atmosferu kad igraš u Bilbao prije 35.000 ljudi, a onda dođeš u Koprivnicu gdje je stadion pun, gdje ti je domaća atmosfera, sve je zbijeno, nije tako veliko, jer se to može nekako usporediti? To je, nebo i zemlja, tamo doslovno, ne znam, poslije utakmice trener bio bez glasa, a mi ga nismo čuli. Ne čujemo jedan do drugog, viče leđa, a ti ne čuješ, tako da skroz je drugačije. Ne znam, evo ispričat ću baš kad su oni imali Bilbao, kad je došao u Koprivnicu i sad došao je, kako se zove, oni su imali trening dan prije utakmice isto kao i mi i onda izašli su van na stadion i sad njihov tamo team menadžer, jedan dio navijača što su došli prije to malo vidjeti, on kaže kao, lijep vam je kao kamp, ali gdje sutra igramo? Pa tu igramo sutra. Onda može se misliti kakav je njima bio šok, nakon toga doći ovdje, ali mi smo to uspjeli iskoristiti. Makar evo, stvarno je bila dobra atmosfera u Koprivnici, bilo je puno i pogotovo dok smo mi to krenuli, ne znam, imao je Purić onu prečku, Bubnić jednu šansu, na kraju Mara zabio vrhunski gol i onda je to sve bilo lijepo za igrati. Pa eto, onda dalje u karijeri nije bilo loše u tvojoj karijeri, kada znamo osvojio si 2 duple krune, jedna u Hrvatskoj, jedna u Sloveniji. Koja je draža? Vamo znamo da je Rijeki to bilo prvo prvenstvo, a znamo da je Olimpija, ja mislim, 25, 6, 7 godina u prvi put opet bila prvak Slovenije. Kako to se može usporediti i kada znaš ove ljude koji su uz te klubove koji to godinama nisu doživjeli, a ti si dio svega toga? Koji je to omogućio? Pa je, a svaka je na svoj način draga, jer opet u Rijeci kad sam bio, ne znam koji je to isto podatak, mislim da sam imao najviše ulazaka u povijest iz klupe u HNL-u. Mislim da sam imao 26 utakmica, nijednu nisam počeo. Tako da, evo, tamo nisam toliko možda i bio svjestan da radimo nešto veliko, tek kad sam se zatekao na terenu i kad je Suac svirao kraj protiv Cibalije, kad su ljudi krenuli trčati unutra, kad su nas sve skinuli do gola, bacali u zrak, kad oni plakali, bacali se po podu u zrak, onda je to tek sam onda bio svjestan šta smo mi u biti napravili za taj grad, klub i sve, tako da je stvarno imao jednu posebnu draža. Onda sam poslije toga imao to jedno iskustvo više i u Sloveniji kad smo osvojili, isto Olimpija je 25 godina čekala na duplu krunu
I onda smo tamo napravili velik posao u Domžalama zadnje kolo, makar igrali smo najlošiju utakmicu u cijeloj sezoni tamo, ali smo nekako na mišiće to izvukli i stvarno jedan prekrasan osjećaj, nema šta. Evo, pa da se vratimo na tu sezonu sa Rijekom, kad znamo koliko je tada, to je bio vrhunac svih tih ulaganja i u klub i u sve oko kluba, kada znamo, spomenuo si, igrao si 24 ili 6 utakmica koji si ulazio sa klupe, znači nisi bio prvotimac. Koliko je u tim okvirima, ako želiš nešto postignuti sa klubom, bitno da svi u klubu rade jedan za drugoga. Klub je imao 11, 12, 13 tako reći prvotimaca koji su uvijek igrali, a ovi ostali su čekali svoju priliku. Ti si je dobio 24 puta. Koliko je tu sloga među svima bitna da niko nije, ne znam, ljubomoran ili nešto na drugog koji igra, koji ne igra? Pa to je jednostavno da uprava, trener, svi pogodili su sa nekim spojem igrača koji su svi bili dobri pozitivni karakteri. I jednostavno mi smo bili, ne znam, na klupi ja, pa bio je Mate Maleš, čovjek koji je bio kapetan, pa Ante Kulušić koji je igrao 9 godina u Turskoj, i Matej, poslije Martić, Sluga. Znači mi smo imali klupu, ne znam, kad smo igrali prva protiv druge praktički na treningu, mi smo njih pobjeđivali, ali mi smo njih tjerali da oni budu bolji i oni su to stvarno, dečki, baš smo bili klapa, bili smo svi zajedno smo se družili, zajedno smo izlazili, išli na fešte, išli na kave, baš rijetko gdje se to tako potrefi da imamo svi zajedno takvu kemiju između sebe. I to je bio taj baš ključ gdje smo jedan drugog uvažavali, gdje nije bilo, gled, trebam ja igrat, pa evo, na mojoj poziciji igrali su Mišić i Bradrić, dečki su postali reprezentativci, sad ne mogu ja reći, ja trebam igrati ispred njih, pa kak, nemoguće, dečki su igrali vrhunski i postali reprezentativci, tako da evo, to njima svaka čast, ali evo, mi smo sigurno tu isto pomogli, tako da kako kažu NBA, onaj iz klupe prvi koji ulazi, bitan igrač u rotaciji. Pa evo, kad dobro spominješ NBA, kad bi sad rekli kako se NBA gleda poen sa klupe, možda nisi bio svjestan tog podatka, ali utakmicama od tih 24 utakmice koji si ti ulazio s klupe, nakon tvog ulaska to je bilo uvijek da se sve učvrsti, da se osigura rezultat. Rijeka jedini gol koji te sezone primila nakon tvog ulaska je bio onaj fantastični gol Sudani. Ostalo bez ulaza, bez ulaska. Sudani, one polu neke škarice zabio na Rujevici, to se sjećam, da, ali ovo da uvijek. A dobro, ja sam uvijek većinom ulazio na lijevo krilo, desnog beka, zavisio na poljudu sam, ne znam, na desnog beka ušao dok se Martić i Prskalo sudarili, a evo, tak da... Evo, ne mogu reći, tu je Kek dosta meni vjerovo, uvijek je tu mene ubacivo kad je trebalo. Nisam nikad kad smo gubili da sa mnom stiže rezultat. Evo, upravo, pozdrav u Ameriku, Keber je tu, gleda nas. Koliko je tada bila uloga važna Mateja Keka u svemu tome da vas drži na oku? Koliko on ima tu te svoje trenerske moći u svemu tome? Pa Kek je ono stvarno ono čovjek i osoba jako specifičan i jednostavno ja mislim da uz sve to što smo mi imali svi zajedno da nije bilo njega, da ne bi mi to mogli sami izgurati, jer on je stalno držao, on je svaki trening, svaku utakmicu, on je stalno to držao napeto. Ne znam, mi smo igrali protiv Grobničana, mi dobijemo 7-0, on nezadovoljan, on govori mora biti 10. On jednostavno ima tu neku energiju gdje nikad nije dao nikome da se opusti i da morali smo uvijek biti 100% spremni, 100% unutra i njegova uloga je velika. I ja čak sad što si stariji onda misliš da je lud, ali sad vidiš da je to stvarno tak, jer što je on govorio nama, ne znam, doći ćeš tamo, dobit ćeš 1-0, onda će oni sutra sjesti, ne znam, u kafić i reći, možemo mi igrati u Rijeci, samo da se malo bolje spremimo. Ovak dođeš, staneš im
pobjediš 10-0, pa pozdraviš poslije i ideš doma sretan. I oni kažu, gle, stvarno ova Rijeka vrijedi. Tako da, dosta je on toga usadio, dosta toga napravio na nama i držao stalno to. Ne znam, mi smo znali, Dinamo je stalno igrao prije nas, pa smo onda gledali svi zajedno u sobi Dinamo, onda tamo, onda kiksali on jednom protiv Istre, onda on poludio, zabranio on gledati utakmice, kaže vi igrate 2 utakmice u danu, nervirate se na Dinamo, nervirate ovdje. Tako da imao je on stvarno tih nekih dobrih stvari gdje njegova zasluga je jako, jako velika. Pa evo, baš kako si spomenuo da je bio specifičan lik prije nekoliko tjedana kad sam pričao sa Darijom Župarićem, baš je ispričao priču kako ste se nakon Cibali ponadali u zadnjem kolu, to jest prvotimci su se ponadali da će se odmoriti protiv Dinama pred finale kupa, a on je ipak poslao prvu ekipu a kaže da su malo su slavili nakon Cibali. Ma da, pa mi smo, kad je Cibalija bila u subotu, mi smo praktički do negdje srijede, mi smo svaki dan bili, da li je to bilo 4-5 ujutro, ali doslovno svaki dan nije bilo treninga, jedan trening smo svega odradili u tom periodu, ali to je isto bilo rekuperacija od pola sata istrči i to je to. Tako da to je stvarno bilo taj period, ali svi smo mislili da će nas promijeniti, pogotovo ne znam, mislim da je bio četvrtak trening, igrali smo prva protiv druge i mi smo ih dobili jedno 7-8-0. Baš još ovi dečki, oni su se još skroz ispraznili i sve i nema oni strči na Maksimir, on promijenio jednog igrača, Franko nije mogao i onda je igrao Mate Maleš je igrao, Franko je nešto osjetio zatezanje i to je to, bio jedan jedini igrač kojeg je on promijenio, izgubimo tamo 5-2 i dođemo u slačionu i mi svi opet krenemo pjevati, idemo na doček i on ulazi unutra i postroji na sve, da ćemo zapamtiti ovo, da ćemo vidjeti, ovo nije, da sad možete se seliti, ali ovo ćete me čuti za ovo. Ljut, smrknut i tek se kasnije opustio tamo dok smo došli na Korza u Rijeku. Je. Jesu to do sad ti trenuci u Rijeci i Ljubljani, naravno bili su titule, je li to igrački možda najbolji tvoj period u karijeri? Ne samo radi uspjeha. Pa je, stvarno lijepo je, stvarno kad ti osvojiš te titule, to ti uvijek dođe ko neka satisfakcija, nagrada za sav tvoj rad i trud, ali bilo je tu isto dobro, ne znam, i dok u Speci, dok smo Romu izbacili iz kupa isto, gdje su igrali isto Džeko, Pjanić, Majkon, vrhunska ekipa, tako da bilo je tu dosta dobrih utakmica, ali da, taj period stvarno 2 godine, 2 duple krune, to je stvarno bio osjećaj vrhunski i stvarno lijepo jako bilo. Pa da, evo, kad si sad spomenuo Speciju, a malo prije smo pričali o mladim igračima i kada si mlad da trebaš ostati, imati fokus, raditi nešto kako misliš da je dobro, ne preskakati. Koliko je pametno ovako kada neki naši mladići koji nisu ni napunili 20 godina da idu, ti si igrao u Serije B Italija koja je zahtjevna liga i većina njih ide baš u te talijanske Serije A i Serije B. Koliko to stvarno može pomoći nekom mladom igraču koji nije naviknut na takvu vrstu nogometa? Pa talijanski nogomet je jako težak i stvarno rijetki tamo, pogotovo hrvatski igrači, jer Italijani su takvi specifični, oni gledaju na nas skroz drugačije. Oni sami govore, ne znam, kad sam ja bio tamo pa pričao sa starim trenerima, oni uvijek govore Jugoslaviji, vi ste imali strašne igrače i sad oni nabrajaju igrače, govore, ali uvijek vam je falilo nešto taktički, ne znate igrati, vi ste duplo bolji talenti od Talijana, ali taktički ne znate igrati, to je njima sve jednostavno. Tako da oni dosta nade polažu u to i oni jednostavno cijene svoje igrače puno više nego strance i ti dok si stranac tamo je doslovno to vrijedi da ti moraš biti 2 put bolje domaćeg da igraš. Kod nas je čak i obrnuto, kod nas više se daje čak i tim strancima nešto za pravo, ali to je kod Talijana se meni jako svidjelo gdje oni domaći igrači cijene prije svega, pa ti onda majstore dođeš sa strane pa moraš, ne znam, evo ja sam
i svoj neki primjer. Dobro, ja sam malo kasno tamo i došao, makar je mene i trener Bjelica baš želio, ali prvi trening sam došao, mi je rekao Dario, popunili smo ekipu, sad trenutno ti si malo kasno došao, to se sve odužilo. I kaže, ništa, morat ćeš čekat priliku. Ja sam mjesec i pol dana, oni igraju na treningu, ja sam trčao okolo, tako da čekao sam priliku. Ali dobro, kako trener Bjelica rekao, ja sam kasnije dobio to i na neki način iskoristio, ali stvarno je teško. Ne znam, dok je Bjelica dobio otkaz, došao nam je Talijan za trenera i prvi dan priprema, odradimo trening sat i pol i poslije toga mi krenuli s očonom, on kaže stani, ono vani puše vjetar, hladno, on govori stanite svi, idemo raditi prekide. I 2 sata stojimo na onoj zimi, radimo prekide, on objašnjava, smrzli se svi. Jednostavno oni su takvi, okrenete za 10 cm, te okrenu jednu stranu kako da krivo stojiš, tako da evo, baš dosta je teško i specifično. Evo da ostavimo baš još samo kod tih mlađih, imali smo jedno pitanje koje je Hrvoje napisao na našoj stranici, pošto si ti prošao puno ovih hrvatskih mladih selekcija, koji igrač koji je sa tobom bio u mlađim selekcijama od kojeg se očekivalo da će možda napraviti neki iskorak, a nije ga napravio? Sjećaš se možda nekog? Pa bilo je dosta tih, bio je tamo u tim mlađim kategorijama i Johnny iz Hajduka, njega su dosta onako, on je dosta bio dobar i popularan, na kraju nije napravio nešto to što se od njega ajmo reći očekivalo, tako da ne znam, mogu bi njega izdvojiti, sad tu manje više još dosta dečki je čak iz naše generacije, čak i dosta dečki sad je napravilo neke karijere, čak i vrhunske i možda i više nego što se očekivalo, ali evo njega bi možda tu, on je bio baš i kapetan, ne znam, do 19 generacije bio je kapetan i sve, bio je tu i Kruno Ivančić koji je bio u Dinamu. On je bio brz ko metak isto, ne znam, i najbolji strelac u tim juniorima, čini mi se, tamo za Dinamo, tako da evo njih dvojica ko špice, mislim da mogli su sigurno više. Sada si u Gorici, rekli smo Gorica puca visoko, ti si u najboljim, rekli bismo 26 godina, to je taman gdje sazrijeva, gdje je igrač u top godinama. Gdje se vidiš u budućnosti još? Gdje se vidiš još u HNL-u ili gledaš prema inozemstvu? Pa ako ostanem u HNL-u, on će biti ikona tu. Pa ne znam, volio bi još jedan ugovor otići negdje van odraditi i onda sve skupa to ovdje negdje u nekoj budućnosti i završiti ovdje u HNL-u, ali sad mi je još teško, stvarno vidim se još negdje da bi otišao van, odraditi jedan ugovor, 2, nije bitno. Negdje sad, ko zna gdje, ko zna šta, to ne zna niko još. Pa evo, još isto smo imali jedno pitanje od Mlađo 3, trenutno u Gorici, imaš nekog najdražeg suigrača ili cimera? Pa cimer mi je Matija Dvorneković. Ninja. Da, Ninja poznati, s njim sam u sobi, s njim dobro surađujem, ali čak najdraži suigrač bi mi bio Čabraja, s njim ja tamo, dok sam lijevi vezni, on lijevi tamo bek, onda ja dosta surađujemo, pa još da me hoće malo više slušati, ali dobro, naučit će mladi on isto još. Eto, imali smo još jedno pitanje od Tolića 55, pošto si ti isto igrao, kako smo rekli, krenuo si u tim nižim ligama i manjim klubovima, Bjelovar i Ždralovi, koji većina u Hrvatskoj poznaju upravo po tim kup utakmicama, ako se dokopaju tog predkola ili prvog kola kupa. Kako gledaš na planiranu treću HNL koja će biti jedinstvena, baš radi tih manjih sredina koji će onda, hoće to sad biti trošak ili je to za kvalitetu bolje, kako ti gledaš na to? A to uvijek ima onako neke dvije strane, trošak je i sad koliko će tu klubovi moći, koliko će dobivati sve manje tih i što sad s ovom koronom, sve manje tih sponzorstva, sve manje tih pomoći od gradova, tako da
Biće sigurno trošak, ali opet s druge strane možda čak napraviti dvije, ne baš jedinstvenu, jer opet da neko mora sad iz Dubrovnika putovati gore u Belišće ili ne znam, Da. i Marsoniju, ne znam, ovo ono, bit će gadno. Tako da to će klubovi sigurno osjetiti, ali kvaliteta će to sigurno biti vrhunska. Makar ja mislim da se po kvaliteti od sad ovih kad zbrojimo, ne znam, 5 trećih liga, da se daju napraviti dvije vrhunske treće lige. A može se opet to malo prepoloviti pa pomoć, jer evo ima, ne znam, samo kod nas tu ovaj moj kraj, opet tu su i Ždralovi, pa ne znam, gore taj Sveti Martin, gore Polet, pa tu je Tehničar, to su već klubovi Bjelovar, pa koji već i dosta čak izdvajaju, neko još Ždralovi rade novi stadion, gore u Sveti Martin su neki kamp rade, izdvajaju dosta ogromna sredstva i sigurno da igraju praktički prvoligaški igrači tamo u tim nekim ekipama. Tako da kvaliteta bi bila kad bi se to spojilo tu sa Zagrebom i Osijekom, a tamo da ide Istra, Dalmacija, mislim da bi dvije vrhunske lige imali. Pa evo za kraj, sad za vikend, kako smo naravili, kreće opet novo prvenstvo, kratka pauza. U kakvoj ste formi u Gorici? Kako dočekujete prvu utakmicu? Pa mislim da to ne zna niko, ni mi, ni trener još. Sve mislim da će biti ova prva utakmica i druga u Koprivnici, što sve biti još upoznavanje, jer opet i treneri, kondicijski treneri, svi su se prvi put susreli sa ovakvom kratkom pauzom, sa ovim specifičnim načinom pripreme, tako da ni oni ne znaju, vjerujem da šta mogu i koliko očekivati, tako isto i mi. I mislim da možda će biti čak i ključno koliko je koja ekipa malo svježija, da uhvati dobar start, pa kroz te utakmice se malo digne na tom nekom fizičkom nivou i onda kasnije da se na ovim krilima tog zaleta nešto više napravi. Tako da vidjet ćemo po tim. Ove prve dvije utakmice nisu niti mjerilo ovo što smo mi igrali, ali opet i ne znam, znao sam odraditi sve pripreme da smo pripremne utakmice pobjedili, pa prvo kolo izgubimo. A znao sam nikad gore pripreme, pa uđeš u prvenstvo vrhunski, tako da tu nema stvarno pravila. Jer to onda možda vama i trenutno možda neka prednost vaša, pošto ovih 5 klubova će krajem 8. krenuti svi u kvalifikacije za Europu, tako da će imati još po utakmicu više kroz tjedan. Je li to možda za vas Goricu prednost koju bi trebali na početku odmah iskoristiti u borbi za vrh i to 4. mjesto? Pa mi se nadamo da je. Sigurno na tome ćemo nešto i graditi i htjet ćemo tu napraviti, pogotovo ih prvih 5 utakmica, makar ne znam, kad se naša neka sezona zbroji i oduzme, mi smo uvijek sa Dinamom, sa Hajdukom, sa Rijekom, sa Osijekom igrali odlično i tu smo uvijek uzimali bodove, ali mi smo uvijek imali problema sa Interom, sa Istrom, ajmo reći nešto možda nominalno slabim ekipama, ali evo tu imamo sad priliku da krenemo dobro s tim, pa onda mi ćemo gore od ovih uvijek nešto uzeti. Pa evo i sada kako kreće prvenstvo bez gledatelja, koliko je to tema kod vas među igračima i u klubu i možda i kad se čujete sa drugim igračima iz drugih klubova, koliko je to tema među vama da se ne igra bez gledatelja? Koliko to fali jednom igraču kad je mu? Pa je, mi o tome dosta pričamo, ali to je isto specifična situacija. Mi, ne mogu reći, u Gorici imamo neku solidnu posjećenost, nemamo sad i ovi naši klasični navijači, njih se čuje i bude to neka potpora, ali mislim da tu najviše gube, ne znam, Rijeka na Rujevici, Hajduk na Poljudu, čak u Osijeku u Gradskom vrtu, oni tu nekako najviše gube. Dobro, i Dinamo na Maksimiru u zadnje vrijeme imali su stvarno navijača, tako da mislim da za ove sve druge ekipe čak je to možda i mala prednost koju mogu iskoristiti, jer drugačije igrat kad ti dođeš, ne znam, pogotovo mladi igrač, dođeš na Poljud,
pa u 10 minuta 3:0, ovi skaču, ti više gledaš na tribine nego dolje i onda, kažem, tu može biti, pogotovo isto na Rujevici, je jako teško igrati, jako dobra atmosfera, vrhunska i tamo stvarno je teško uzeti bodove dok je onako uzavrela atmosfera, tako da možda je to za nas i neki olakšavajući faktor, možda, ne znam, imamo mladih igrača, neiskusnih igrača, pa možda lakše igrati pred praznim tribinama nego pred punim, tako da ima tu dosta faktora kako i na šta se može utjecati. I evo, blic pitanje za kraj, imamo 5 predstavnika u Europi, koliko će njih izboriti jednu od skupine Europske lige? Od 5. Bez imena. 2. Može. Dario, dovoljno. Dario, hvala na ukladnom vremenu. Može, hvala vam. Uspjeha u Gorici i u nastavku i svako dobro. Može, hvala puno, evo, hvala svima koji su ovo popratili, čujemo se, vidimo se. Sretno Dario, hvala, pozdrav. Hvala, bok.